Yo, what's up guys, ljudi, dobrodošli u prvi tutorial. Kako napraviti portal do zmaja? Sve što nam treba to je ovo, end portal, ovo nam treba, ovako, ovo, luk, strela i treba vam biser, oko bespuća. Sad enchanting table, da začaramo mi sve ovo. Šta? Dobro. 6, 1, protection 1, 4. Ok, mač na šesticu, dobro. Boom na sedmicu, power 1, ok. Ok, ovo delo da obučemo. To vam više ne treba, možemo i da ga bacim. Sad ovako, idete 1, 2, 3, pa idete ovako, pa ovako. Sam ja ovo da popunim pesak. Ok, znači tako, 1, 2, 3, pa ovako 3. I sad ovdje stavljate oko bespuća, ovako, 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 ovako. I evo ga, to je taj portal do zmaja. I evo vidite, vi ste se tu stvorili i sad kopate, na primjer, tamo, idete da ubijete zmaja. Ovdje su endermeni. Sad morate ovo da uništavate. Ali ja znam jako dobro da gađam. Dobro, sad malo je ovo daleko. To vam sve treba. Da bi došli do tog portala. A vi morate da ubijete zmaja. I onda će vam se stvoriti portal. Da se vratite nazad. Ja sam u kreativu, ali zmaj će vas napadati. Ako niste u kreativu, ako ste u kreativu, onda neće. Vidite, gađate ga strelama. Ok. Morate ovo da uništite. Vidite ovo. To mu daje energiju da se on puni. Ali neće više da se puni. Neće da može. Si prokleti zmaju. Ok, ali ja sam pro u gađanju pa znam da gađam. I da, ne smijete ove blokove da uništavate, a neće ovo sa peskom. Gleda, bum, bum, bum. A glupo je ovo sa peskom što pada dole. Ok, to je to za epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!